unganelisi kodwa ngiyadinga ujabule ngiyamdinga owami kodwa yimina nje owakho mfowethu John hlezi usho ukuthi ukhumbula umfowethu awungikhumbule mina wena owami shangazi wena owami shuku baby angisazi uthi mina wena ngicela singale yabo la asile ukuzolwa sizolungisa lenkinga enibhekene nayo hayibo umfethu ukhala ngokuthi hey ngiyashisela hayibo wethunywa abantu abadala ukuthi akungena engakaze lutho ngoba wayesemncane ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uyonqabeleka ukuthi yena shuthi wayijabulela ikhukhu le yamahala nje wavela ayithola nje shuthi ngoba ithwaye emncane engazi wena shuthi wayijabulele yami njengoba usuyilokhu usuyenze yakho angizange ngiyilokho kodwa imunandi sham emunandi sham shuthi ngakho uyilokhu angizange ngize ngiyilokho kungani pho mina mangabe ngithi ngiyazama ngaphandle kungenze kodwa kwena kuyenze kungaze kusekuseni ilokhu imile ungangibeka amabala yazwa yini ungangibeka amabala namanje ngisasho angikaze ngiwise induku yakho mina yazwa yini kufanele ngikukhokhele ngikukhokhele ukhokhele yini ukuthi ngikhulule kulento ngifake kuyona kulo cha ngifake hayibo wena njengabe uyajabula ukuthi shuthi kuzoba mnandi la yimina nawe la ufuna kanje Thu imina nawe kuphela hayi abanye ngicela ungikhulule kule nkinga ongifake kuyo ngeke uzukhululeke baba ngoba ngikaze ngikufake kuthu kufanele uyiqalisa nje angikaze ikuphi efanele ngikwenze angikaze ngikwenze lutho namanje ngisasho yonke umuntu ebuke ukuthi angikwenzanga lutho yini pho kuwe mangabe ngifika kuwena lento ingoba ikhekhe limnandi fanele hayibo nkosi yami fanele kuphindele esikoleni wena ngiyasho nje ukuthi ikhekhe lami limnandi ingakho uma ufika kumina livuke kwabanye lingavuki yezwa yini ulokhwe yikhukhu yami cha finish and clear angisazi ukuthi kufanele ngithini ngimoshele nje isikhathi sami ngiyamcela ukuthi akangenzelele lento ngimoshele isikhathi shame hayi ngeke noma kufanele ngenze into engizoyisola ngayo kuyena akungaze kufike lapho baba uma ukuthi angikhululeki mina kufanele naye kube nendlela ekwenzeka ngayo kuyena dadewethu ngomoya nje ophasi sikhuluma nawe ngempela ubakho lento akhuluma ngayo angiyazi angiyazi uyangisukela nje inisho limsula nje uyangisukela ngizokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana ku wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje so sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicele ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu